لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah tebarek ve taala yaman sözü faş edip aşkar etmeyi qow görmez. Meger bir mezlum adam özüni zulmeden zalimin eden işlerini aydıp faş edip şikayet etmeyi doğrudur. Ve Allah tebarek ve taala kefinizi işleyen ve amelinizi ve niyetinizi bilyendir. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Eger bir yaxşılığı halka zahir etseniz, ya aşkar etmeyen mehfi etseniz, ya bir yamanlığı ve zulmü afwetseniz, bes tahqiq Allah tebarek ve taala afwetyen kudretli zattır. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Tahqiq oltor adamları ki Allah tebarek ve taalaga ve şonun resulüne kafir bolupdylar ve istiyardiler Allah tebarek ve taala bilen peygamberlerin arasyny juda etmegi ve aytýarlar biz enbiyaların bäzilerine iman getirecek ve bäzilerine kafir boljak diýip we istiyarlar imanın ortasında bir yol çıkarmagy. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Şu tariqa adamlar hak kafirdirler ve biz kafirler üçün rüsva etdiyen azap tayarlap koyduk. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Ve oltor adamlar ki Hudaýy ve Hudaýyň Resulüne iman getiripdiler ve peygamberlerin hiç birini fark bermäni hemmesine iman getirip tasdiq edipdiler. Şolarga Allah tebarek ve taala tizlikde sowaplarını berer. Ve Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahli kitap senin isterler ki siz şolara asmanın bir yazılı kitabını nazil edin deyip. Pes olar Hazreti Musa'dan onunla ulurak zade istendirler. Bize Hudaýy aşkar kökez deyip. Pes şolarını asmandan bir ot gelip yaktı. Özlerinin edin zulümleri sebepli. Ondan soň olar özlerine wazih we aşkar deliller gelenden soň Tanaga ibadet edip Tanany özlerine ma'bud tutundular. Pes biz onu da afwetdik we biz Musaga aşkar qalebe ve tesellutni berdik. ورفعنا فوقهم
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ve biz şolardan ähdi misak almak üçin üstlerine dağını götürüp durduk we aýtdyk: Derwazadan secde edip girin. Ve şolara aýtdyk: Şemmäň hakyna tajawuz etmäň. Ve biz şolardan mäkam ähli misak aldyk.